kako mašina može da govori čoveku. Dobar dan. Analiziramo sve teme koje se tiču muškaraca danas i problema sa kojima se oni susreću. Trenutno mi živimo u svetskoj krizi edukacije i to formalne edukacije. Nema učenja plivanja bez da uđete u bazen. Now, what if students could come up with solutions to these things? Znači da je u isto vreme profesor jednako student, student jednako profesor. Zaista sa nestrpljenjem čekali svaki novi čas na kome smo ovako radili. Današnja škola može mnogo da nauči od videoigara. Bili smo apsolutno najgledaniji obrazovni kanal na svetu. Jedna marginalizovana društvena grupa i jedan spektakularan događaj u gradu imali su istu publiku. Da bi se svet zbilja razumeo i da bi se razvilo to saosećanje, potrebno je da taj svet dodirnemo, potrebno da ga udahnemo, potrebno da ga doživimo.